Sihol pukahotama ibadah ta. Selamat hari Minggu, pakon selamat beribadah mahu batahaganupan, selamat datang mahu bani nasyam, na pertama sehali beribadah i jemaat GKPS Selilitan. Terpuji ma Tuhan nai bata anak pakon tondui na pasing, na tetap manramoti pergoluhan ta das hubani sadarion. Bani kebaktian sadarion dipakai hitado model khusus, aima pelayanan hubani nama balu, lansia na tading maetek pakon na difabel. Dimasuki hitam minggu pasapuluh kondok Trinitatis. Topik mingguan idop ni uhur ni Jehoba tetap do rosi sadokah ni dokah ni. Tema kegiatan GKPS tahun 2025 hasadaon pakon pangedangion namar buah. Subtema lambin surung ma ibagas horjani Tuhan halani doma ipilih janah itu tapkon hita laho marbuah. Hata hapor sayaon ibuat mbani nisianum. Kuriani Tuhan, sadarion iadongkon hitado isap GKPS on, aima minggu pelayanan hubani nama balu, lansia, na tading maetek, pakon na difabel. Nini hatani Tuhan, jadi idah nai batama sagala natino paniai, doma diar tumang. Genuk do hita tino paninai bata nama diarin. Sengdong ubah ni hita marimbang kon halak na legan. Ilobe-lobe ni nai bata. Asemar hite minggu pelayanan hubani nama balu. Lansia na tading maetek pakon na difabel sadarion. Itonggohon anjaha ipatogu hita ma hajong-jongan ni sidea. Itongah-tongah ni kuriaon. Pukah kita ma ibadah ta. Riap maita marsaat teduh. Amin. Riap mahita jongjong. Mendodik mahita humbani haleluya nomor 25 bait sada 2 pakon tolu. Ibagas goran ni nai bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus abad tondui na pasing, sito palangit pakon tanohon. Amen. Pindahi hanima ma Jehoba, sanggah boy ope jupah. Dilohanima ma ia, sanggah donok ope ia. Haleluya, haleluya, haleluya.
Martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata paridop niuhur na tarsulur. Tondimu na pasingin ma membubai hanami hubani anakmu. Ase ia si mada hanami. Bere hamma huban nami hapor sayaon na sitong. Jana ulang paturut ham hanami marpangarapan bani nai dunia on. Pita hamdo hatengeran niuhur pakon haporusan nami. Patudukon ham matong tong huban nami dalan huhaluahon. Asedas hanami hubani panandaion nadop panandaion bani idop nihurmu nabagalin. Halani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Saya dodingkon hitama gorani Yesus na pamalum uhurin. Mendoding mahita bani haleluya nomor 304 bait sada pakon 2 bani bait paduahon jongjong makuria. Martonggo mahita, sopot kon hita madosata hubali Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami paridop niuhur nama nontong. Terima kasih ma somah nami hubamu. Bani kanup diar layak apa pasu-pasu nadop ipondo sam huban nami. Nuan roh doha nami hulobemu. Masopot kon dosa pakon hahurangon nami. Idilo ham doha nami ase ihalongi nami hasaman nami songon diri nami sendiri. Tapi mengaku doha nami gati doha nami lang mandalan kon pandilon muin. Bue do pembayaran nami nasatalup ilobemu. Marhitehon nam parahogon nasopitor dopak hasoman jolma. Bani hamajuan zaman on masa do horja nama perjul belihon jolma. Sonai homa maparjabulun hondak danak. Haganupan ini horjahon laho memperayak parutunga sendiri. Bani haganup nama sain gatido itutup hanami panonggor nami laho paluahkon diri nami be marhite bagi-bagi ni sidalian. Jana langi bere anami uhur pikiran apa gogoh nami laho pator sahon nama sain. Bani haganup haloleon nami sonari
roh doha nami hulobemu, masopotkon dosa nami in. Holong mahurmu Tuhan, bani haganup haurangan nami. Ajari, anjara bere hamma benami gogo rosi hauhuron. Asedihut hanami pator sahon, apa makargahon rosi makaholongi kasaban jolma, selaku tinapamu na sumurung. Holong maham Tuhan, bolosi hamma tonggo pangindoan nami. Amen. Tangar anjaha porsai hitama hata ni bata baga-baga pasal hasapan dosa. Ai sengra Tuhanin mengambukkan halak rosi sadokah ni dokahni. Ayage pedoma markhoru ibaen holong do usai uhurni romban hubani na bibuwe ni idop ni uhurni. Ibagas holong ni bata domai sasap haganup dosata. Halaniai pataridakon hitama tanda-tanda pergoluhan na bayu. Hasangapon maban na batay babo. Sayrohma hitabani Tuhan, halani ipaima janah pasonangon nido uhurta. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 356 bait sada pakon 2 bani bait paduahon jongjong makuria. Saksihon hita maha porsayan tain, songon nasi naksihon ni haganup halak na porsaya, banisap tanah on. Au porsaya bani bata na sisadain, bapa pargogo na sadarimbang, nama nepal langit pakontano, rosi haganup na tarida, pausi na sutarida. Au porsaya bani Tuhan Yesus Kristus na sisadain, anak sasada ni nebata, na tinubuhkan ni bapain sangga napidong dunia on. Naibata humban naibata, nalihar humban nalihar, naibata nasitong humban naibata nasitong. Naitubuh kolang na itopa, sisada hadirion pakon bapain, marhitaon sido ijadion haganup. Halani hita jolma pakon haluhon tado ia susur nagori atas. Nagabi daging marhite toni na pasing. Humbani si Maria sangka nape haliaban anjaha kabi jolma. Nai persilangkon makopop hita pai parorang spotus latus. Imanar na parngit dana hitanam. Dana mula manggulu baniari patoluhon. Nahit kon surat in. Naik surga anjahunu siawan ni bapain. Dana bahuka penggira bahasoman sangapon. Lah mangui hal na manggulu pakon adak mate. Sen dong ujung ni harajaon ni. Au persaya bani tuni na pasing Tuhan jana sipagulu na roh humbani bapa pakon anain sumbahon jana sipasangapon rap pakon bapa anain
nadop marsa marhitin nabi-nabi. Au persaba ni kuria nasarein, kuria persadan napasing ajaha apostolis, au manasion pandidion nasarein, bayan hasapan dosa, ajaha mangarap doa ban parpuhon sagal dok mate, pakon bani haguluon si magira. Amin. Kuria ni Tuhan, visi niga pesdo gabe gereja sibuan pasu-pasu janasari. Maningon sari doho maga gerejaon, hubani hagalup halak, termasuk mahoma ijai, hubani nama balu, lansia, natading maetek, pakon na difabel. Iusahaon gereja do ase meningkatkan pangidangion hubani sidea, marhite napajonjongkon hak-hak ni sidea. Padahokon abad-abad na boy pamaholkon korja ni sidea, sonai homa memperdayahon talenta ni sidea. Do pajupah Raja Daud pakon Mefiboset, ya tahon ni do paboa sihil bainon ni do bani hidup niuhur. Anjaha sihil peluah kon ni do bani galup tanah ni sihaul. Janah yarah kon do Mefiboset aseriap tong-tong si dia mangan. Tersurat dohoma bani bibelta, pasal sonaha habujuron ni sahalak nama balu, dopak Nabi Elias. Masombuh do nama baluon, marsoban-soban do ia sang kahijupakon Nabi Elias. Sada do hasan yombah di, hape sir-sir do ia memberehon rutin na etek bani Nabi Elias. Ang jaha seng marhurangan be ia pakon diombah ni ganup ari. Halani pasu-pasu Tuhan do ia. Kuria ni Tuhan, ase gabe gereja sibuan pasu-pasu sarido ge KPS on. Maningon sir-sir do hita mangidopi halana legan, apakon sir-sir barbersih bere-bere, age peibaga sahurangan. Amin. Senari dasma panorang ni acara khusus na perlobe maai tonah pimpinan sinode GKPS na paduahon aksi diakonia na patuluhon kesaksian pujian humbani lansia canah paopatkon kesaksian pujian humbani adik-adik sekolah minggu. Horas. Salam ibagas goran ni Tuhan ta Yesus Kristus, Raja ni Kuriain. Minggu pelayanan hubani nama balu, lansia, natading maetek pakon difabel,
ay masada minggu khusus na ipestahon GKPS laho manonggohon sonay ho mapatuguhkon hajongjongan ni hasomantan na mabalu, lansia, na tading maetek pakon na difabel. Marpardomuan hujay, ipada sanami tonah bani minggu pelayanan hubani na mabalu, lansia, tading maetek, pakon difabel sadarion. GKPS langboy lopas sumbani ganup pagor ni Kuriani. Haganupan pagor ni Kuria GKPS gabe si parbagianan. Bani ganup horja pandiloon ni gereja. Ganup do pagore ni kuriain maningun manjalo apa memberi diri ni bani pangidangyon natang si jengesan hubani garejata. Ase langboy hata hononta pabuapitas sasahalak atap sada kelompok hasa nagabe si parbagian bani gerejata. Gariada Apostol Paulus makatahon tapi tene pagori natar hurang idahon aido si porlunan anjaha pagori ni akulata na hurang harga nini hurta aido sangapan ibain hita anjaha na hurang sangap nini hurta sarinando hita pasal ai. Tupuan ni nama balu ay matupuan na dupdokah dong IGKPS-on. Songon na iboto kita, somal do tupuan ni inang nama balu ay igoran, inang Naomi, atap inang Ruth, atap inang Maria. Ya dong konsidia do partonggoan laho marsada anjaha maparimbagas kon hata ni Tuhan. Sirsir doho masedia manrohi anjaha manonggohon pagori ni kuria na boritan. Pani bibelta tarsurat do. Ididah mahoma naboru nama balu nama sombuh manahkon dua rimis. Jadi ya tahun ma si tongdo na huwa tahun on bainasiam buenando naninahkon ni nama balu nama sombuh on marimbang haganupan ay. Halani ay, tetap do yojur hanami hubani nama balu asesirsir manggalangkon natang si jengesan hubani Tuhan. Tupuan ni lansia ay masada tupuan na hotop martupu ibagas malas diuhur. Sipata gira sogot do sedia martupu igerejata. Mangadongkon partonggoan sonay homa senam kesegaran jasmani. Agi ibagas hatu aon ni sedia. Langongga moru semangat ni sedia ibagas namar Tuhan. Siusihon mahapokuton ni sedia ay bani na manjaga haporsayaon ni hubani Tuhan. Tongon mahatan ni Tuhan na makatahon. Marbuah do sidea age dop matua, tongtong tabun anjaha maratah. Na tading maetek ay manalang marbapa, atap lang marinang. GKPS dihut do mangidangi na tading maetek tiba panti asuhan BKM GKPS. Mamukka humbani tanggal 24 Juli 2005. Tongon, borat do si taronon ni na tading maetek. Halani porlu ope bani sedia podah pakon pangajarion humbani na matoras. Age pesonay, lang otik humbani na tading maetek na buhay jupahan sura-sura bani parguluhan ni. Pos do hurta, adong do Tuhan nagabi bapa pakon inang ni. Songon nini Tuhan Yesus. Seng tadi konon ku hanima tading maetek, na roh maaw marayak hanima. Na di fabel pe, dihut do humaga besi parbagian itongah-tongah ni GKPS. Pani tanggal 20 Mei 2015, jongjong ma rehabilitasi bersumber daya masyarakat GKPS. Rosinuan, terus do ibain hita natang si jengisan, laho memberdayahon pagori ni kuriata na memiliki kemampuan na berbeda-beda. Halaniay, hahuranganta, lang boy mangambati hita laho pasangap kon Tuhan. Songon natar surat in, jadi idah na ibatama sagala na tinopani ay, doma dear tumang. Sonay matonaon ipadas kanami, lambin jenges matongon horja pangidangyonta itongah-tongah ni kuriain. Bani nama ngojur nama balu, lansia, tading maetek, pakon difabel. Horas.
mabalu, lansia pakon natading mindtek sunay homa age pakon difabel. On masongon na yata honok kanay bahwa visi ni GKPS ay menjadi gereja Sibuan Pasu-Pasu Anjahasari. Ya janah on mahoma Bapainang hita selaku gereja GKPS Cililitan sihol dohoma padashon sada sahab jana idilohanami do kujon hulobeon hasomanta aima humbani pokja diakone sosial nalaho memujud nyatakan walaupun anggo bilangan ni mungkin holitene ay relatif tapi on masada bentuk ni nasa tonggo dohita bapainang janah sarupa dohita ilobe-lobe ni naibata ibagas keterbatasan ta adong hasomanta nama balu adong lansia adong nataring maetek sonai homa agena difabel tapi ketika kita semua berharga di mata Tuhan jana harapan nami langholan minggu on menjadi minggu na menjadi pusat perhatian ta untuk hasomanta on tapi songon nadop ipatugah pimpinan sinode bahwa pimpinan sinode sesungguhnya domma patugah kon hujahita anggosihol hita membere kontribusita membere kepedulianta parlobe maai totuni i kuria tahun tapi IGKP SP adong do badan-badan na doma itu tap kontene na boy hita menyalurhon na adong bata bapainang sebagai bentuk kepedulianta janah yakin do hita bani goluhon bapainang hasomanta na adong bata na adong ilambungta yaitu adalah sesuatu yang harus kita perhatikan. Unang hita paturut sedia itu mungkin dititipkan Tuhan dekat dengan kita. Dan karena itu kita juga harus menunjukkan kepedulian ta hubani sedia. Demu hujai hubani pokja diakone sosial ibere hanami ma panorang hubamu untuk pada son sahab tatene. Ya janah di lohama holi hasomanta na mewakili untuk menerima si bere-bere tak sonaima. Ya, terima kasih atas goran nama diakonia GKPS Cililitan. Damanok kana itene patolang tonah pimpinan pusat, sonai doge pimpinan ta, totu hita ibagas nasadado garup bani kuriawan. Alanyai bani panorangon tanda ipardiateon kuria indo tongon ay mau bani nasyam nama Naomi ase bani inang ulubian manasyam ya di luar nami mau contene nanau padaskon perhatian ni kuriain ay ma hubani nasyam tabi nama balu ay ma situa Sophia Siombing berikut ni dalam sia itu doa nami di luar nami ulebion ay ma hubani situa Emeritus Jaberkat Purba si Roman siam tene ulebion. Peraskan kami tukin dari tene tanda nasaru pada tongon bani kuriain haganup jemaat terlebih ke bani nasyam tene segala satu perhatian ni kuria iparaskan kami ma bani panorangon sunai menur kami terima kasih. Salam bata haganupan. Au mewakili Hanami Namanjalo
tanda malas ni hurni kurion hubani hita ayma nama balu pakon nalansia halani lang adong natading maetek pakon difabel ikurion bani panorongon. Ya tahun nami terima kasih begal hubani hita haganup kuria halani adong perhatian nasyam memberehkon on ben nami lang hubotoh atap ahi sini atapi atap ahpe sini ai tapi ay mamalas niur ni kuria on ijalohan nami manuan on sebagai tanda huban nami begal ni perhatian ni kuria on hubani lansia pakon nambah balu anduhar on boy membain tambah malas nihur jana semangat ni hanami lansia pakon nambah balu pe bani na mangadopi pelayanan terlebih homa guluh nami ari-ari ibagas kehidupan tene halani adong perhatian nasiam sonai bani pasu-pasu nadop yondos kon huban nami hubani Tuhan mari itu ni kuria on setam lambin tambah mahoma pasu-pasu ni Tuhan hubani hagunup kuria hubani hitam mersada-sada ase marhitu niya tambah malasu hurta nalaho marsi bere-bere halani buay ope si idopan itong-atongah ni kuriaon. Sonay do humani hubani ni siyam pimpinan majelis rosi hagunup majelis sonay pakon ni parambilan pe pandita PW na siyam pe sa itu paki naibata matong-tong bani pangidiang yon na siyam. Ase bani pangidang yon na siyam ay lambin taridah ma sonaha pangidopian ni Tuhan ubani na siyam. Janah tambah bagal ma pamujini hita kuriaon hubani Tuhan ta. Halani maningon takas taridah do kebesaran Tuhan itong-atong di persekutuan adon na berarti persekutuan na ipasupanis Tuhan. So na humah ganup ne bagas ni dapotan paso-paso. Ay mau te kumban nami janah terima kasih ma bani perhatian on na bere na siam huban nami. Terima kasih ma. Kesaksian pujian Bani Lansia.
Kesaksian pujian dari anak sekolah minggu. Ya, terima kasih Mabani Siam Lansia, sonai homa agar di sekolah minggu napadas hon puji-pujian bani ibadah tahun, Tuhan ma namar mulia, Tuhan mana mersangap, bani haganu puji-pujian ta. Bapak Idang hita haganu pani basahon hanami ma nasongon penegasan warta Jumat Bata, bani minggu sadarion minggu 10 Dop Trinitatis 24 Agustus 2025 sebagai berikut. Naparlobe maay berita pusok niuhur.
Doma marujung goluh ni Mbapa Situa Sariaman Munte, opung ni Jesslyn Girsang, aima simatuani Bapak Jack Girsang, orang tuani Inang Desi Anesia Natalia Munte, jemaat tahun sektor opat Bani Ari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 pukul 8 pagi, 8 waktu Indonesia bagian Barat, Ihuta Pangambatan Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Bapak ai tutup usia bani usia 63 tahun, jana rencana pemakaman ia dongkon patar, Senin tanggal 25 Agustus 2025, jana mulak dohoma Hasomanta, keluarga Bapak Jack Girsang Huhuta, ase tonggon hita, Podas Sedea Tarapo. Berita pusok nihur na paduahon, doma marujung goluh ni Mbapa Situa Emeritus Doloksen Sitopu Bani Ari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 pukul 12:42 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit PON Jakarta. Janah jenazah ismayam hon i rumah duka Rumah Sakit UKI. Acara para gendaon ia dong hon IGKP Cililitan Bani Ari Sadarion, siluk dokosi selesai ibadah siangta, Bani Minggu 24 Agustus 2025, Bani Panorang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pemakaman ai mahoma Bani Ari Sadarion dokosi acara para gendaon i gereja tahun Bani Minggu tanggal 24 Agustus 2025 aima i pemakaman Grand Sentosa Kerawang. Ase tonggon hita homa ganupan keluarga tinading ni bapon ase Podas Tarapo, jana harap dohoma uhur nami ase haganupan hita holi boy mandihuti acara para gendaon dopkosi selesai ibadah on, sonai homa age namanaruhkon ajanazah ni orang tua tai hu tempat pemakaman ni halani bis homa isediahon oleh keluarga do. Nah selanjutnya Bapak Inang pertongguan pangapohon kuria si holdo ia dongkon pertangguan pangapohon kuria hubani keluarga Bapak Hordelin Saragi Inang eni borusinaga ay mana sihol si pamasaon tabani minggu naroh minggu tanggal 31 Agustus 2025 pukul 11.30 atau seluk dopkosi selesai ibadah minggu siang bani minggu naro dengan tempat pelaksanaan ni aima i ruang gereja tahun lantai 2 GKPS Cililitan. Jana harap dohoma urta ganupan ase roh mahita bani acara partongguan pangapohon kuria ai. Nah, selanjutnya pamasumasuan marhajabuan ting-ting na parlobe. Doma terlaksana ibagas nadiar parpadanan marhajabuan niombah ni kuriain aima Ayu Astria diarni Boru Purba SAK aima niombah ni Bapa Situ atau Rapolpo Purba tinubuhkon ni Inang Ani Boru Sipayung pakon tunangan ni aima Brigadir Polisi Elvin Jonathan Sinaga sarjana hukum niombah ni Bapa Situa Emeritus Albano Sinaga Inang Situa Eli Sarmawati Boru Saragi Hun Kuria GKPS Cijantung Resort Cikoko ay manadop ilaksanahon Bani Ari Natuari Bani Ari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 jana pamasumasuan marhajabuan sihol ia dongkon Bani Ari Sabtu tanggal 6 September 2025 pukul 8.30 WIB sampai dengan selesai pelaksanaan ni IGKPS Cijantung asitonggon hita homa diar mardalan acara pamasumasuan marhajabuan Bani Panorang ai. Selanjutnya audisi Pokal Solo menuju Pesparawi Nasional pa 14 tahun hon nai rencanahon ilaksanahon Imonokwari Papua Barat Bani tahun 2026, Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Provinsi DKI Jakarta mengadonghon audisi Pokal Solo Bani Ari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 pukul 8 WIB sampai dengan selesai. Pelaksanaannya aima Sekretariat
LPPD i Jalan Kayu Jati Tolu, Rawamangun, Jakarta Timur. Domuhujai adong do kategori-kategori solo anak sesuai pakon usia. Na holi masuk bani audisiai domuhujai Bapainang, hubani nyombahta sonai homa terlebih hasoman nami guru sekolah minggu, pengurus seksi sekolah minggu, ase boima homa menyeleksi nyombahta na pantas untuk boy mendihuti audisi pokal soloon. Selanjutnya Bapak Inang hitahaganupan kuryani Tuhan tapok jadi KP asihol mengadongkon doa bersama bani hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 pukul 10 pitu atau pukul 5 dasko bani pukul 6 di ruang sekolah minggu GKPS Cililitan. Ai pangindohon ase pokja DKP boy hadir bani panorangai. Selanjutnya sermon hadomuan khusus sihol iadongkon do sermon hadomuan khusus bani hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 pukul 10 siawip atau pukul 7 malam di GKPS Cililitan. Aima acara khusus ini perpindahan Bapak Pendeta Dedi Roni Purba, pakon pengenalan pendeta pengganti dari pendeta Dedi Roni Purba, Aima Pendeta Sarintan Silalahi. Adomuhujai asehita majelis, boy maroh bani sermon hadomuan khususai. Selanjutnya seksi kategorial seksi Bapa, ibadah PA seksi Bapa yadongkon bani hari Kamis tanggal 20 Agustus 2025 melalui Zoom meeting ipukah pukul 7 sampai dengan selesai. Ipangindohon hubani hita Bapa ase rohma bani acara PA Bapa ai. Dan kemudian selanjutnya hubani seksi Inang PA seksi Inang ya dongkon bani hari Rabu tanggal 20 PA seksi Inang ya dongkon bani hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 ipukah pukul 10 pituip sampai selesai pelaksanaan di ruang sekolah minggu lantai sada GKPS Cililitan. Ipangindon hanami homahu bani nasyam seksi Inang ase dihutma bani acara PA seksi Inang on. Hubani nama posota Siol yadongkon partengguan nama poso GKPS Cililitan aimana ipamasa bani Ari Sadarion bani Minggu tanggal 24 Agustus 2025 tuan rumah Aima Ica Ruth Lydia Pakon Elsa Purbatene. Na pelaksanaan ini yadongkon i depan gereja tahun Jalan Bakti. Adomuhujai pangindon hanami hubani nama poso untuk mengikuti acara pertemuan nama poso ini. Kemudian untuk seksi nama poso terkait dengan camping ceria nama poso GKP Cililitan 2025 songonadop ipatugah sosialisasi hon bani minggu nasalpu bahwa nama posota sihol mengadongkon kegiatan camping ceria na yadongkon irencanahon yadongkon bani hari Sabtu Minggu tanggal 30 dan 31 Agustus 2025 i Waterfall Adventure Pangalengan Bandung ya. Adomuhujai ipangindon hanami haganupan hubani nama posota ase boy mendihuti camping ceria nama posoon. Untuk anggota baru NGKPS Cililitan sonai homa age iuran bulanan boy hita idah bani selaita. Nah setiap minggu iumumkan hita sebagai pengumuman humbani seksi kategorial nama poso. Humbani seksi sekolah minggu sermon guru sekolah minggu yadongkon bani hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 pukul 10 pituip IGKPS Cipayung. Aima pasal pelajaran bani tanggal pitu pakon tanggal 14 September 2025. Bapak Inang hitahaganupan penegasan untuk pasal pertonggoan sektor. Nah, sihol silaksana hononta bani tanggal 20 sia Agustus 2025 hari Jumat. Sektor sada naman jaboy aima keluarga Inang Rizkaryani Sumbayak. Kemudian sektor 2 iulaki hanami alamat aima ijalan hak gereja Hakai Cililitan. Kemudian untuk keluarga humbani sektor 2 naman jaboy aima keluarga Situa Sophia Sihombing pelaksanaannya aima ilantai tolu gereja tahun GKPS Cililitan
Kemudian untuk sektor tolu aima irumahni keluarga opung Esther Boru Purba ala pelaksanaan ni aima ya dongkon sekolah Permata Kasih Jalan Curug Raya Pondok Kelapa Jakarta Timur. Jana untuk hasomanta sektor opat naman jabui aima keluarga Bapak Doni Arto Purba Inang Boru Saragi pelaksanaan ni aima IGKPS Cililitan lantai 2. Kemudian sektor 5, aima naman jabui keluarga Inang Klora Matondang. Na pelaksanaan ni adongkon irumah ni keluarga ai Jalan Masjid Opat Bidara Cina Cawang Atas Jakarta Timur. Kemudian selanjutnya untuk sektor onom naman jabui aima keluarga Kapten Ricky Silitonga Inang calon Samas Flora Santi Sitopu. Pelaksanaan ni aima irumah ni keluarga ai Premier Estate i Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur. Selanjutnya Bapak Inang pasal rekening GKPS Cililitan boy hita idah bani slide na paling terakhir humbani setiap wartata na ibagion hita bani setiap minggu. Bapak Inang hita ganupan sebagai na paling terakhir ipatugahkan kami pasal pesta olop-olop ta songona doma isosialisasihon panitia pesta olop-olop GKPS Resort Cililitan sonai homage pengurus Resort Cililitan bani minggu na salpu ya domuhujai ibagi hondo proposal bani setiap sektor sonai homa holi bani orang-orang tertentu harap dohur nami ibagas namar malas niuhur homa hita boy mengolopkon pesta olop-olop tai marhite namar si bere-bere batai bagas malas ni horbani haganupanai. Dan selanjutnya adong dohoma nasongon iklan teneh songon nai patugah panitia dana bani sanggah sosialisasi hubani hita nasihol untuk memasang iklan ya boy holi menghubungi hanami PMJ pakon holi pihak-pihak na itunjuk na mewakili untuk online tutuhan hanami. Sonaima Bapak Inang, penegasan warta jemaat Bata Banyari Sadarion, Tuhan ma nama masu pargoluhan tabei. Ase sada mahita ibagas tonggo. Marulak-ulak doa nami makatahon terima kasih pada son puji-pujian nami hubamu Tuhan ibata Bapa nami Tuhan nai sombahkan nami bagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nai bagas malas nihur doa nami tengon Tuhan makargahon panorang nai beri hamba ni pargeluhan nami sadarion boy dapihan nami tengon Bapa roh rumah muon ibagas na mandangar hatamu sonai homa na padas hon puji-pujian nami hubamu tongon Tuhan. Tuhan nai bata Bapa nami mengahap doa nami tongon Tuhan bani bueni pasu-pasu pakkas somanianmu panramotionmu bani pargoluhan nami siganup ari tongon Bapa. Ibagas unduk niung hurrohkan nami use hulobe-lobemu Bapa padas hon tonggo nami. Natakas dibutuhkan Bapa bani panorangon iberiham hanami bani minggu pelayanan hubani nama balu lansia tading maitek pakon difabel. Tuhan nai bata Bapa nami, ibu ban hanami doha ganupan hasoman nami ontongan Tuhan ibagas keterbatasan ni haganup nama balu lansia na tading maitek pakon difabel. Haganupan sedia ijape tongon Bapa Marianan yondos kon hanami do hulobe-lobemu sedia haganupan Bapa. Ajari hamhanami tongon Bapa bahwa keberadaan ni hasoman namion ibagas keterbatasan ni maningon doha nami tongon Tuhan mapardiatehon sedia songon na domma tongon iajarhon hamben nami Bapa sonai homa age tonah ni pimpinan sinode na mengutip hatamu humbani Korintus na domma itangar hanami tongon Tuhan Bapa ititip hon hamdo sedia Bapa ilambung nami tentu ni haganupanin Bapa asiboy mahanami saling maparuhurhon halani harga do sedia homa ilobe-lobemu tongon Tuhan harga do hanami ilobe-lobemu Tuhan ay bata Bapa nami itongkon hanami do hasoman nami namar pusok niur keluarga Bapa Jack
girsang domo maai bani parujung goluh ni orang tua si matuani bapa ai ipangambatan tongan Tuhan kecamatan Merek bapa ai bagas pusok ni uhur ni sedia yondos kon hanami hubamu asiham na mambere apo-apo hubani sedia tongan Tuhan haganupan acara mardalan main ibagas nadiar tongon ibagas panramotionmu asi bagas duka petongon Tuhan boy idah sedia na tetap doha makasomani sedia ay mana menjadi pengapoh bani partonduyon pakon paruhuran ni sedia sonai homa bapa bani keluarga tinading ni bapa situa emeritus dolok sensitopu nariap doha nami tongon Tuhan marpusok ni horbani parujung goluh ni orang tua namion si holdo ilaksanon hanami acara paragin daun holy irumamon bapa paimai boban hanami jenazah ni bapa orang tua namion hu tempat pemakaman terakhir tuan bata bapa nami lobi ham haganu pantongan Tuhan acara nasiol siadong konon nami ase haganupan mardalan ibagas pakasiononmu janah puji-pujian hasangapun hamuliaon bani goranmu ma haganupanin tuan bata bapa nami doma ibasaon hanami nasongon penegasan warata jemaat nami nasihol silaksana honon nami tongon Tuhan bani minggu-minggon Tuhan bata bapa nami haganupan tongon bapa program rencana kerja nasihol sidalanon namiin yelek hon hanami hubamu aseham nama paramaloi hanami haganupan ibagas namam persiapon haganupanin bapa pujion nami main hata terima kasih nami main tongon bapa hulo belobemu bani haganupan panramotionmu ibagas pargoluhan nami bani panorang na adong dape benami lahu mempersiap honin haganupan ajari hamanami beri ham hikmat na humbamu tongon Tuhan aseboy bani panorang ni haganupan mardalan in ibagas nadear janain mana bapa nama pahothon iman nami, partondion nami, pengenalan nami hubamu tongon bapa jana pujian main hulobe-lobemu. On ma tonggo nami bapa, tokinari nasihol doha nami manangar hatamu, naipadas ni juak-juakmu bapa pendeta nami, pendeta bidi sumbayak, on ma parhuran nami tongon Tuhan, ibukahan nami mon ilobe-lobemu, ase marsahap maham holi marhite juak-juakmu tongon Tuhan, ase tubuh janah boy matongon bapa hatamuin menjadi pargogoh panotap benami bani pargoluhan nami bapa pendeta nami petongon bapa pasu-pasuham bani asehaton bani keluarga ase tetap sedia tongon Tuhan ibagas malas niuhur ibagas namangidangi ibagas namang beritahon hatamu bangsa pakon negara nami pehoma bapa iboban hanami do hulobe-lobemu takas doi botoh kam tongan Tuhan tantangan ni bangsa pakon negara nami Bapa Israon hanami hulobe-lobemu aseham tongan Bapa namam bere hikmat pengetahuan kebijaksanaan semangat hubani pimpinan ni negara nami na tertinggi das kubani na terendah asehagan upani bagas biar mengidahkam boy mandalan kon pemerintahan bagas nadiar untuk kesejahteraan nami haganup rakyat Indonesia. On matonggo nami tongon Tuhan ipadas hanami mon Bapa ibagas unduk ni nami ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Paima ijalo hita ambilan nama dear na ibaban kon Bapak Pendeta BD Sumbayak mendoding maita humbani haleluya nomor 352 bait sada pakon 2. Kristus,
Idop ni hurma bani na siyam pakondami. Humbani Tuhan na ibata bapatta. Pakon humbani anak ni Tuhan Yesus Kristus. Amen. Salam bataganuban. Bapa inang kurian itu hatta. Sadarion ambilan batta. Aiman atar surat. Bani buku pesalmen. Bindu 107 ayat 15 das kubani 10 anja topik mingguta aima idop niuhur ni Jehovah tetap do rosi sadokahni dokahni ya. Kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Jadi hubah sama teks tahun bani bahasa Simalungun edisi perdana amna terbaru nini sonon atau kadang beda-beda ni tikutik isini sarupa do. Ada pe manusiain ari-ari ini songon poyon-poyon do songon bunga na italun sonaima ia marbunga anggoroh logo malotasi ia seng dongbe anjahayanan ni pe seng be manandasi. Tapi holong ni uhur ni Jehovah humbani sadokah ni do rosi sadokah ni dokahni. Bani halak namak kabiarisi anjaha haadilonni bani ginoparni bani sidia naman ramotkon padanni pakon namardingat mandalankon titahni. Aima dasne. Bapa inang kita ganupan namar tupuan ibagas goran ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pesalmen bani na 150 bindu bani bibelta aima laho patugahkon kubata sonaha pengalaman kehidupan ni bangsa Israel bani panorangan. Janah pesalmen ai idodingkon si dia duai sanggah kebaktian bani namar si balos-balosan humbani pemimpin hubani kuria. Sebagai pengalaman kehidupan, sedup ita pengalaman ni bangsa ai. Tapi dihut dohoma age bani pengalaman panulis ni. Halaniai dong do piga-piga pesalmen ai isobut pesalm humbani si Daud. Pesalm kumbani siasap pakon naligan. Tapi lang pitah olat jay. Pesalmen pe lako pataridah kondo pengharapan ni si dia huani masa depan. Halanyai dong dohoma isi ni pesalmenai lahu patugakon pengharapan asi dong do marisi tongko hapor sayaon ni si dia bani na mandalani ari-ari ni guluhon. Batta do bani parpudion bibel sonari do maggabe sada buku ay bani belta gabe 60 buku. Anggo bani si dia mulani Israel pitah buku ni si Musa do na jolom-jolom si dia. Ay do dasar ni si dia. Iboto si dia do sa sitong ni sonahan na masa itanohon. Marhitehon ni buku ni si Musa. Iboto do bahwa jolmain ay maitopa humbani tanoh. Bani sada Musa ay. Iboto do ganjang-ganjang do umur ni jolma na izia. Si Metusala siya 160 tahun. Ya. Namarumur siya 120 tahun pedong. Namarumur 600 tahun pedong. Tapi namarumur 3 tahun pedong do baka 3 hari do mati. Tapi akan na sinubut ni teksta sa darion, so na sinubut kanami no kanay, pesalmen ay mapergumulan kehidupan, dopi basa si dia, dopi dida si dia, dopi sialami si dia, pondok da sa hape umur ni jolmaon. Ay kesimpulan ni par pesalmen. Ay di si sopat itulis ko ni lobi ni tekstaon ni. 1000 tahun ba ni jolmain, doskon na sadari ba ni bata. Pakihita gimaretong. Anggo 1000 tahun bagi 24.
jam sadari. Kira-kira sa jam ba na bata, 3 tahun mabatay. Ulang-ulang umur lang sa jam. Ay masih singkat do. Tekst tau patuga ko kubata na siyang bapainang. Ninok kanay, zolmain, ari-ari ni koluni, songon bunga-bunga, songon rumput. Sogot ia martumbor, sogot ia ratah, sore rama bulung ni bungani makadabu. Ninok kani John, anggo motas ko si logo, logo lah. Dos ko ni sopul dasay anggo logo, mitor lang dong be. Tapi akado na siul subuto ni Pesalmenon dumuhujay ay bahwa manusia itu adalah manusia yang serba terbatas. Tokindo terbatas do gulutay tanohon. Bahkan siul subuto ni John tergantung do anggo zolmain anggo bani na itanohon. Ay masih buwido zolma bergantung ku bani zolma. Puso kuhur marusung kulsi sa halak. Halanya halang dong bina mendukung au. Lang dong bina mangurupiaw. Agito katukan ni keluarga budi terjadi sunaya. Halanya persirangan marito ni hamatian mitrodor rotap hubungan tas sesama kita. Ulang ipadong-udong be namang gulu pakon namate. Ulang komara namang gulu hombe mandopak kon namate marulak-ulak tiap hari. Lang diar biay. Edo marotap kala ni hamatian. Ang gusto marjupak kita iharajaon ne batama isurga mandu kita. On manaparlobe na siul subuton niyang bilanon hubata na siyang bapainang. Bahwa manusia itu adalah makhluk yang serba terbatas. Makhluk yang serba tergantung. Tapi langsoh teks tahun ijay. Ipaki do hata ayat 10 maritin hata tapi. Sa pariyaw sang kasikole SMP parlajari hata tapi tetapi. Patugah kon kalimat ni luwi niyay, lang laku biyay, roko si kalimat tetapi yun. Kubagi sontok ni. Hutangar bujur do siya nuay. Jingis do iya hutangar. Tapi masih paku siya we, langsung na hutangar ay. Ay manggudong hata tapi. Onna na ipake teksta sa darion Pesalmenon, kata tapi tetapi. Nini agepe zolmain serba terbatas, serba tergantung zolmain, songon rumput, songon bunga, tapi ingat na siyam, adong na tetap hidup niuhur ni Jehovah. Ase yojur teks taundo bapa inang, ase ulang kubani zolma hita martegar niuhur, tapi ningon kubani na ibata. Itu dia pesan hari ini. Hubani na totapai mahita marondos, lang kubani na lausalpuon, ay parsatokinan dos sa ganupanon. Tapi yang benar tetap ay manay batata. Bahkan nini rosi sadokan idokani, humbani sadokan idokani sepanjang panorang das sedang guboto. Bani pangukapa disebut alfa omega. Ya. Bani bonani dasku bani ujung langkute jabonani ay za ujung niya. Tapi kapan saja nini teks tahun nok kanay jon dasku bani ginoparni. Bani hata si maluhun na nasalpuay nini marnini marnono. Ya. Bani terjemahan bahasa Indonesia turun temurun. Lako to 3 generasi ni turun temurun. Tapi sa ka jol main dong do turun temurun. Tangga do pe mar turun temurun do tangga. Mar lantai-lantai rumah ta. Tapi gitulah. Sonaima hidup ni huri Jehovah. Hubani zolmain, hubani anak ni, hubani paupuni, hubani sundut saterus ni. Itulah Tuhan kita, hidup ni uhurnya. On mana parlobi bapak inang, siul sobuton ni teks tahun, hubani kuria bani panorangon. Tup kusiay napaduahon. Nini ijon, hidup ni uhur, holong ni uhur ni Jehovah, humbani sadokan idokani, rosi sadokan idokani, bani ise, teks tau manobut bani halak na makabiarisi, bani halak na manramot kon padani, bani halak na mandalan ko titahni. Ayat 10 sa lalu. Ase hidup ni Jehovah punya alamat doai bapak inak. So rumah tay dong dua alamat ni. Ulang litu-litu surat mo giusa. Ulang itu online mo giubanise na maralamat tertentu do. On rado salah kirim kan. Maaf salah kirim ni bani wea.
Ihapus terpaksa. Ya, itu kalau salah kirim. Hidup ni uhur ni ibata ay dom may Tuhan alamat ni bani teks taon ay bani halak na makabiarisi bani halak na manramot kon padan ni pakon bani halak na mandalan kon titah ni. Selesai. Boy do nani kita menempatkan diri bani tolu kelompok na ginoran bani pesal menon. Boy do ham gabi halak na makabiari na ibata. Boy do ham gabi halak na manramot kon padan ni. Boy do ham bani halak na mandalan kon titah ni bapay nang. Si persoalan kehidupan. Justru bani na tolu ondo alamat no kanay iuji kita bani minggu sadarion minggu pelayanan ko bani Naomi lansia taring metek pakon na mabalu. Mampukah kita melaksanakan padan ni janji ni? Mampukah kita mendalankan hatan ibata bani mandepakon halak na tading metek? Mampukah kita mendalankan hatan ibata bani halak na matua na lansia? Atak sokon na masa rosi parpudiondo agipi tuliskon tempat duduk dihuduskan kepada lansia nini untuk nama posondo magido marujong lansia ibasuwe misalnya. Coba sederhana saja teks dari ini. Atak ni pada hodoh kam do bohimusen no kosina masa na sonayay. Renungkan kita hari ini Bapak Ibu. Sederhana do teks dari ini. Singkat do iya. Tapi dia memberi warna dalam perjalanan kehidupan kita. Lang kita persoal sadarion ay minggu pelayanan lansia. Terus do minggu pelayanan lansia. Halanya anggo lansia ay na tading metekay di fabelay na mabalay na ay manurut mahalain tambah peusia do malambing galek pangrupi pilang adong be hasoman pilang adong be roro toruh ko man na hado mudo meningkat nani perhatian di kuria kubani sidia atak dos pe mamawol tori kita nok kanaya. Pesalnya mengangkat keterbatasan di Zolmain, songon poyon-poyon, pakon songon bunga, tapi diimbangi dengan kasih setia Tuhan yang tetap kekal selama-lamanya. Marimbangkan, diangkat. Porini pegalekam, lemahkam nini, ibadu kata kebesaran Tuhan bersama dengan kita. Asidong ambilan bata, asidong gogo bata, asidong semangat bata, bayi mandalani ari-ari ni guluhun. Mari kita mulai. Tapos siya'y napatuluhon bani teks taon kita ganupan. Teks taon mangujur kita asi bani persekutuan ta, asi bani perdalanan ni guluk ta, kita tetap mengandalkan kasih setia Tuhan. Ay maidup ni uray. Bodo lang terbaik kam menurut pikiranmu. Bodo lang mampu ham menurut dirimu. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan dimampukan. On manasiol sebuton ni napatuluhan itu. Hanya dengan Tuhan dan bersama Tuhan kita dimampukan. Agi sang kesalah kam ge. Au ben poranger tahu tahun do sono kimardalan ya jupa hau rohku rumah duka wa tahun do bani. Poranger martukot pam to niku. Ya pada. Burit pidu ge hun. Wa ta malah bakam ge surumu. Tuhan rupiam duge untung. Tuhan rupiam duge untung. Tuhan rupiam duge untung. Saya punya kekuatan yang baru. Ondo nagati surut bani perdalan ni goluta. Mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Halanya masay tanohon. Gati kita kurang kuat mengandalkan Tuhan. Padahal Tuhan itu kasih setianya selama-lamanya. Ibe kamto luar biasa kasih setia Tuhan. Apa ini selama-lamanya do. Jangan salahkan Tuhan. Kasih setia Tuhan selama-lamanya Bapak Inang. Jangan lemahkan di situ. Beranikan dirimu menjalani hari-hari kehidupan ini. Tuhan ada bersama kita. Itu orang percaya. Halanya ini mejon. Bani minggu sadarion teks juga memberikan harapan kepada kita semua. Hubani pelayanan kubani nama balu. Lansia Naomi tading metek di Fabel. Bagaimana kita punya perhatian kepada mereka. Untuk kon hubasa sada buku na berjudul The Giving, memberi. Kata Inggris dua, The Giving, memberi. Nini bani bukuai hibain sada turi-turian sangat-sangat menarik untuk kehidupan kita. Bani desa sapari, bani sada wilayah, adong mas sada halak, nabayak.
Bani sidia do mabaya kay sa parinang ang gudong sa pulusiya horbo ni. Hala ni horbo do paretongon so na ito raja de piga horbo ni ang ginias kat piga babuy mo do ni. Bayakon. Sa pulusiya horbo ni dum mabayak ay. Ang gusada doon na miskin do ay nini. Bay buku ay. On mar horbo pilang diri uma gilaw sikal. Tapi naima bani buku ay hubasa. Sa pulusiya horbo na bayak krucu atas kon tak na 70 pero bayak ma tapi masuk bayak ma. Nabayakon dong anak ni tulu. Dalahi tulusi. Jadi nini ma huariskon ma banima artaon lo mate mau. Jadi lang pigado katungon mate ma bapaon. Tading masa pulusiya korbo ni. Pakot tolu anak ni. Gumabaya kay. Lahu marbagi masidia halay dong padan ni bapaw ni tuliskon. Bay anak si kahanan sa tonga. Hiba dua anak si kahanan tongon. Ito namin siyang giyan dapat rumah. Dok ko siya ay anak pa dua akon sa paropat. Wah, hiba duma pag iba ko. Anak patulo sa parlima. Umada tayo. Sa tonga, sa paropat, sa parlima. Dok ko si mati buwan ba si Silia? Tila marbagi ma. Martinggili. Halang terbagi lang rin sa tonga. Sa tonga kan, sa dia sa pulsiya. Itong kita. Oh? Radam hormoy beri sa tonga. Lang sempurna lang ginap pertinggili. Das ko ba ni tetangga? Hala ni warisan. Hala niya itangar tetanggom ma, itanggar na miskinon ma. Ribut doon siya mi rumahon. Agi ba niya siyam horbok ko na sa doon. Asal na dengar na siyam. Berekon, miskin do yun. So kung sinabot ge, kebunang guru sinabot ibu terjahap. Berekon. Bagian iman ini. Ko si 20 horbo niyon ibagi si dia ma. Sa tonga 10 mabani si kahanan nun. To ko siya sa paropat to bari 20 pigay ng 5 ibere may pa 2 honon. Sa parlima may 20 pigay ng pati bagi siya patupag sa pulusiya do. Pas do. Ipaulak si dia mana sa daon usi hubani si mada horbuay. Begitulah Tuhan memberi kepada kita. The giving sonay do Bapak Inang. Ang koraham memberi bani halak. Lang boys na dong nabamuay. Tidak habis dan tidak hilang. Nini tarsurabi. Lang lambiro miskin ni halak na memberi. Tapi itulah teologi memberi dalam kasih Tuhan. Martambah do pasu-pasu si bani guluh. Teks tahun mangujur kita bani. Minggu sadaron. Minggu pelayanan bani nawabalu. Na tading maetek. Ifabel dan hagalu. Marilah kita ambil bagian dalam kasih Tuhan. Tidak akan berkekurangan. On manay sobut pesalmen batta saudara supaya kita bersemangat menjalani hari ini. Ay sisadak kula do itaon haganupan. Ang guya tahun pelayanan ko bay nawabalu. Laku na kuriat sama tek-tek lewat kuria do kana yondos kuno bani ketualan sia. Ay kurion do Kristus ay izon do tubuh Kristus. Ay lang aku ni Kristus do kurion Bapak Inang. Teologi ini juga perlu kita ingatkan bahwa kita ini satu di dalam Tuhan. Halania do ni marsiurupan manasiam, marsia holongan manasiam ibagas kasih yang dari Tuhan. Halania do Bapak Inang, gibasa na siam holi rumah pesalmenon. Basaham ge mulai sadan ni puji ma Jakoba aleton duiku ayat 2. Puji ma Jakoba aleton tolu hali atahon. Puji ma Jakoba pada utup di piholi tarsol. Puji ma Jakoba li sagalantinoppa. Halania dalam Tuhan kita satu. Dalam Tuhan kita bersukacita. Dalam Tuhan kita luar biasa. Marilah hidup niur Jakoba song topik minggu tersediron tetap do rosi sadokah ni martonggo maita. Terima kasih mabamu Tuhan marhite hatamu nabi nogenami bani pagion. Malah suhur nami ipaingat kamhanami pasal tugas paggon tanggung jawab nami. Asih tetap kanay mangguluh ibagas harosuh niyuhurmu.
Isadarihan nami do Tuhan keterbatasan nami. Bahkan hatamu na binugi nami, songon poyon-poyon, songon bunga-bunga doha nami. Logo tumanglah motas lumamago. Tapi halani hidup ni hurmu, na tetap na luar biasa, rosi sa dokahan ni. Indo na mangiring-iring golo nami, membain buhay nami marhasa daun agi maribadah banian nanon panorangon. Terpuji maham Tuhan. Papkon ham maban nami holong niatemu. Pasu-pasu ham mahanami bani parguluhan nami siganupari. Bapa nami na surga. Martonggo doha nami hubani aganupan kuryamu. Nasonari ibotokan nami. Dumalabin malas suhur. Mariton ni piga-piga kuryamu nasadokan yon ibagas na hurang sekat. Dumaboy riap kanami marhasa daun ijon markebaktian kubamu. Terima kasih bamu Tuhan. Tapi dong ope Tuhan nalape rap pakon kanami jon halani kesehatan ni nahurang. Bapa nami urupiham pasu-pasuham beriham pemulihan kesehatan kubani si dia. Bapa Faber si Marmata, inang Adelina si Rait, Iwan Naritonang, inang Sorta si Litonga, inang Samina Saragi, inang Pe Pangaribuan, sunay kumani Tuhan Brina Damanik, Suestin Saragi. Bapa namin ni surga, lambin tambayham, agi bani nelongan nami Winardo Sinaga. Bapa pasu-pasuham si dia. Martonggo doha nami humani Tuhan, hubani ganup lansia bani panorangon. Lambin tambayham gogos semangat kubani lansia. Asli margogok lansia Tuhan mandalani ari-ari ni goluhon. Agi na poso ni kuryamu, na ibagas na manori horja, na manori pasangan hidup. Bapa urupiham hasomaniham humani si dia. Patudukon ham na patut kubani si dia. Pitah kubamudu Tuhan kanami marondos. On mahanami Tuhan. Sadar doha nami bani keterbatasan nami. Tapi persaya doha nami kuasamu. Rosi kolong niatemu na tetap marianan ban nami. Urupiham hanami on naganupan. Rosi kuryamu ibagas Kristus Yesus kanami martonggo. Amen. Paimayon doson kita galanganta. Tangar kita malubi hata ni nebatan nagabi onjulan batala humanggalang. Kami tersurat bani Heber 10 ayat 10 membahin nama dir apa namar sibiri-biri ulang mahalupakon na siyam ay galangan na sonaydo iya rosukon na ibata. Sonari ondosok kita ma galanganta.
Riap meta jongjong. Martonggo mahita manguntuskun galanganta hubani na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami. Paridop niuhur. Harohan ni sagala pasu-pasu. Terima kasih may sumbakun uhur nami hubamu. Halani humbamu do ijalo hanami. Pasu-pasu nagokan diar pakon na laingan. Bani panorangoni sumbakon hanami do hubamu. Nagabe galangan nami. Diri nami pakon kumbani hinadongan nami. Nadop bineremuin. Pasu-pasu hamma galangan na isumbakon nami on. Gabi galangan na mapasing. Namambahin harajaunmu lambin marhataridahan i duniaon. Ugap kamma uhur nami marhite tonduimu. Aselambin idida. Ibotoh jana ihamalaskon uhur nami. Bueni silayak-layakmu. Nadup ijalohan nami, pakon nasigol bereonmu ope huban nami. Ajari hammahan nami, lahu mangondoskon galangan nami na patut galang konon nami hubamu. Jalo hamma galangan pakon tonggo elek-elek namion, ibaga Yesus Kristus Tuhan nami. Amen, bamu o Tuhan manombah au. Bapa namin na inaguriatas sa napapasing magoranmu, sa roh maharajaonmu, sa saut maharoso ni hurmu inaguri tungahon songon na inaguriatas. Birama ba namin sa darion haguluhan ari-ari, sa saphamma dosa namin songon panasap namin, banidusa ni asoman na mardusa dupak ka namin. Ulang hanami buhay hamhu parlajuan, paluak hamma hanami kumbani pangago. Misirma na siyam, anjaha paruhurkon na siyam mahata ni Tuhan Yesus na magkatahon. Hanima do garam ni duniaon, hanima do panondang ni duniaon, gabi saksik kumahanima. Jalo hamma pasu-pasu kumbani Tuhan na ibata bapata. Ipasu-pasu anjaha iparot Tuhan na ibata maham. Isondangkon Tuhan na ibata mabuhini hubamu. Jana maidop mauhurni mangidahkam. Idopakon Tuhan na ibata mabuhini hubamu. Jana ipasorap madameni bani tonduimu. Amen.